Abarwanya umuriro mu gihugu cya Nijeriya bahanganye n'inkongi y'umuriro yibasiye isoko rya Balogun riri hagati mu mujyi wa Lagos. Byabaye ihurizo rikomeye kugira ngo ayo makamyo agere ahabereye uwo muriro. Muri Tanzania, abashakashatsi mu by'indwara ya malaria barakoresha utudege tutagira abadereva mu kugerageza gutera imiti yica imibu mu mirima y'umuceri. Minisitiri w'intebe wa Sudani Abdallah Hamdok yavuze ko guverinoma ye irimo gukora ibishoboka ngo amahoro aboneke i Darfur. Yabivuze ubwo yabonanaga n'abantu ibihumbi bahuye n'ingaruka z'ubushyamirane basabye ubutabera. Mu birwa bya Maurice baritegura amatora. Minisitiri w'intebe Pravid Jugono ahabwa amahirwe yo gutsinda nyuma y'imyaka 2 asimbuye se weguye kuri uwo mwanya. Naho muri Tunisia, abagore n'abakobwa barwaye kanseri bakoze agashya mu kwerekana imideri bagamije gufasha gusobanura neza ibijyanye n'iyo ndwara benshi badasobanukiwe.